Добро вечер, Жарко Пуховски. Професоре, ние 20 години, 30 години сакаме да сниме интервју вас. Ве гледавме некаде крајот на 80-тите години, кога со УИДИ дојдовте во Македонија, тоа беше бум. И тоа, на почеток да прашам, имате нешто македонски, Жарко Пуховски? Ние секогаш тие што се на ски ги сметаме наши и ги сметаме за македонци. Baš tom prilikom kad sam bio u Skopju je gospodin Georgijevski rekao, vi ste zagrebački Makedonac. Ja sam rekao, nisam, moje prezime je poljskog porijekla. Po gradu Puhovu, koji je danas u Slovačkoj, nekad je bio u Poljskoj, i preci su prije ko zna koliko godina došli u Hrvatsku, tako da je porijeklo zapravo poljsko, ali već odavno izgubljeno u smislu jezika ili bilo čega drugoga, samo je ostala ta legenda. УИДИ, Удружена Југословенска демократска иницијатива. Вие не успеавте да ја спасите Југославија. Од сегашна временска дистанца, тоа е добро или е тоа лошо? Mi smo imali dva cilja. Očuvati Jugoslaviju, dakle, spriječiti rat prije svega, i drugo, očuvati Jugoslaviju kao demokratsku zajednicu. Pokazalo se da Jugoslavija nije u stanju biti demokratska zajednica. Da Jugoslavija može postojati samo kao autoritarni režim. I to je ono što mi nismo shvatili na vrijeme. Ispalo je zapravo smo mi radili protiv Jugoslavije. Jer smo radili na demokratizaciji, a Jugoslavija nije mogla izdržati demokraciju. I to je ono što je pouka iz našeg neuspjeha. S druge strane, mi smo uspjeli u tomu što smo bili, tako da kažemo, pioniri demokratskih inicijativa i u Hrvatskoj, i u Sloveniji, i na Kosovu, i u Makedoniji, i u Srbiji i tako dalje. Ali su te inicijative onda ostale na razini demokracije u novim nacionalnim državama, a Jugoslavija je zbog toga što je interpretirana autoritarno, onda znači ratno, naprosto propala. Сега ние во Македонија велиме, имаме тренинг, имаме кондиција, имаме некоја колективна меморија и ако се распадне сега Европска унија, ако ние не влеземе или ако влеземе во таа Европска унија, ние веќе сме истренирани да ни се распаѓа една или втора или трета држава, што ќе рече дека сме во некоја стратешка предност во однос на останатите, бидејќи тоа веќе сме го поминале неколку пати. Kad je Slovenija ušla u Europsku uniju, moj dugogodišnji prijatelj Dimitri Rupel je bio ministar vanjskih poslova u Sloveniji. I u jednom razgovoru, bili smo se sreli na nekom aerodromu, mi je rekao, znaš, Brisel ti je zapravo kao Beograd, samo puno ozbiljnije i manje šarmantno. To je ono što je Slovenija naučila, što je sad Hrvatska naučila kad je ušla u Europsku uniju. Čim vi imate taj novi Beograd, nama je najprije bio Haag, novi Beograd, dakle sud koji nas je tjerao da se ponašamo po nekim međunarodno tvrđenim pravilima ili kažnjavao one koji se nisu ponašali, a mnogi se nisu ponašali, čineći ratne zločine. A onda kad se stvar smirila je došao Brisel kao novi Beograd, u kojem se neke stvari danas događaju tako da Hrvatska ima manje autonomije nego što je imala u Jugoslaviji po Ustavu iz 1974. godine. Naravno, taj Ustav iz 1974. godine bio jedna vrst normativne ikebane, on nije bio realni Ustav. Jugoslavija se, po mojem uvjerenju, upravo raspala onog trenutka kad je ta normativna ikebana postala realni Ustav nakon Titove smrti. I kad se pokazalo da to ne može funkcionirati. Da koncept konsenzusa na federalnoj razini u kojem bi, recimo, formalno govoreći predstavnici 2,5% stanovništva Jugoslavije iz Crne Gore mogli blokirati odluke ostalih 97,5% je naprosto neodrživ, jer uvijek konsenzus znači i veto. Taj model se raspao, ali smo u njemu imali formalno govoreći kao republike, pa i pokrajine, više ovlasti nego što imamo nekim stvarima danas u Europskoj uniji. Međutim, Europska unija ima demokratsku legitimaciju koju Jugoslavija nije imala, to je njezina velika prednost. I drugo, iz Europske unije zadnjih godina, naročito nakon covida, dolaze nevjerojatne količine novca. U Hrvatskoj se pojavilo jedno iskustvo koje nismo imali ni mi, a ni ostali dijelovi bivše Jugoslavije. Prvi puta u povijesti imamo na raspolaganju kao zajednica više novca nego što smo ga u stanju potrošiti. Jer naprosto ljudi nisu u stanju napraviti projekte dovoljno korektne da bi za to dobili novac kojim stoji na raspolaganju. I Hrvatska stalno mora, a i druge članice, moliti da im se produži rok
za iskorištavanje sredstava iz projekata, jer nisu u stanju potrošiti sve novce koji su im dodijeljeni. Може ли да ви помогнеме некако? Ние не знаеме да правиме пари, ама знаеме да трошиме. Ако може некако да ви помогнеме да ги потрошите тие пари, тука сме на располагање. Sad tu treba proći kroz ovu birokratsku kulturu. Pričalo se o tomu da je realni socijalizam u kojem smo živjeli u Jugoslaviji birokratiziran, što je glupost, jer svi su napadali, Jugoslaviji su svi napadali birokraciju, a Jugoslaviji najviše nedostajalo birokracije. To znači profesionalna administracija koja iz svojih ureda, biroa, po zakonu i propisima obavlja svoje poslove. Toga nismo imali, a umjesto toga smo imali jednu vrst partijske, recimo tako, svojevoljnosti, koja je određivala što hoće. Sad se pojavljuju doista precizna birokratska pravila, doista precizne kontrole i treba naučiti igrati po tim pravilima. Hrvatskoj je trebalo nekoliko godina, Sloveniji trebalo nekoliko godina, još uvijek nisu u Hrvatskoj sasvim naučili. U Sloveniji su svi naučili osim Janča, ali dobro, to je posebna stvar. A Makedoniji će opet trebati nekoliko godina da se na to navikne, da to ne znači da možeš svom prijatelju i tako dalje dati neki popust ili prijateljici, zato što si dobio ovlast, nego da to mora biti izvedeno po nekim pravilima, uključujući mogućnost da evropski tužitelji dolaze i hapse, što se u Hrvatskoj nekoliko navrata dogodilo, građane Hrvatske koji su se ogriješili evropske fondove. Добро, професоре, ние постојано велевме дека ќе дојде момент или ќе дојде ден кога нашите во наводници југославенски конфликти, проблеми кои беа основа на војни кои се случија на просторот на поранешна Југославија, ќе ги пренесеме во Брисел. И кога ќе дојде една држава да влези пред другата држава, таа ќе искористи таа своја позиција да може да наметни разрешување на тие конфликти кои сме ги имали во поранешна Југославија. Но тамо се случи некоја друга ситуација, говорам нели од македонски аспект или низ македонска призма погледнато, одредени проблеми кои во рамки на Југославија, доека постоеше Југославија, беа ставени под маса, бидејќи Југославија очигледно беше многу посилна држава од тоа што ние го претпоставуваме во однос на Грција и во однос на Бугарија. Во моментот кога Македонија стана независна држава, тие проблеми излегоа и сега бугарите можат да ја користат легитимацијата, таа демократска легитимација на Европската унија, како што претходно може грците да ние сега сме во позиција да ги натераме македонците да го прават тоа што не можевме додека беа под Тито и под поранешна Југославија. Затоа македонците со некоја носталгија гледат на времето на Јосип Броз Тито, кога овие бугари и Грција не можеле да не го прават тоа што не го прават денес. Makedonija je imala sreću, pod navodnicima, ili manje nesreće, od drugih bivših republika, da je u njoj ubijeno najmanje ljudi u tom ratu koji se dogodio u Jugoslaviji. Ovo dogodio se, nije se dogodio, izazvali su ga naravno. Najprije Milošević, onda ostali koji su to prihvatili. Dakle, od svih tih republika je najmanje ljudi ubijeno u Makedoniji i Sloveniji. Slovenija se brzo izvukla, imala je zapravo 6 ili 7 mrtvih na svojoj strani i taj grozan paradoks da je u tom ratu za Sloveniju, kako je to Janča nazvao, više Slovenaca ubijeno na strani Jugoslavenske armije nego na slovenskoj strani. To su ti paradoksi bili jugoslavenskog modela. Ali uz Sloveniju Makedonija imala najmanje žrtava, međutim Makedonija je simbolički najteže platila, jer joj nisu prihvatili ime koje je od uvijek imalo, od uvijek, to znači desetljećima, s grčke strane i onda joj sa bugarske strane nisu prihvatili neke kulturne aspekte identiteta, sve uz prešutnu ili aktivnu podršku i NATO-a i Europske unije. I to je nešto što pokazuje sudbinu malih naroda kad se razbije jedno jedinstvo koje je koliko toliko držalo. I to s druge strane pokazuje koliko je nacionalizam po sebi pogrešno orijentiran i sa stajališta vlastite nacije. Recimo, kad je počeo raspad Jugoslavije, grčki nacionalisti su iz svih snaga zagovarali ostanak Jugoslavije. Iako je njima odgovaralo kao po njihovom nacionalnom modelu da im dođe na granice slaba Makedonija umjesto jače Jugoslavije. Shvatili su to nakon 2-3 godine, su to iskoristili sa tim pričama o imenu i tako dalje. Isto je bilo s Bugarima. Svima je trebalo nekoliko godina da shvate što se događa i Bugari su navijali za Jugoslaviju, iako je njima odgovaralo zapravo da ne bude
Jugoslavije. Na koncu Krleža je jako dobro rekao iz 1921. da je Jugoslavija mrtvo rođenče, jer kakva je to zajednica južnoslavenskih naroda bez najvećeg južnoslavenskog naroda, naime Bugara, koji zbog sukoba sa Srbijom su ispali iz te zajednice, tako da ona nikad nije bila Jugoslavija. Ona uvijek se je lažno predstavljala kao zajednica južnih Slavena, a u sebi imala opet puno ljudi albanskog podrijetla, mađarskog i tako dalje. Dakle, taj slavenski aspekt je bio samo jedan dio njezinog identiteta. Makedonija se dakle našla u situaciji slaba, bez ikakvih ozbiljnih saveznika, i nju je dobrim dijelom spašavala s jedne strane velika spretnost Kire Gligorova, to se naprosto ne smije zaboraviti, što god mu se moglo prigovarati, ali činjenica da je on doista tu velike stvari napravio. Njegova ranija prošlost je drugo pitanje, on je u Makedoniji po mom sudu zaista puno napravio. I činjenica da 10 godina niko nije bio zainteresiran za to područje. Onda su pomalo Grci i Bugari shvatili da je tu prestao lovostaj, da je otvoren lov i počeli tražiti svoje zalogaje. Iz meni potpuno nejasnih razloga taj primitivni grčki nacionalizam je prihvaćen i dobio je satisfakciju u tom meni potpuno nejasnom nazivu države kao Sjeverna Makedonija, ne znam gdje bi bila južna, onda ostavimo to po strani. I još uvijek se vode polemike o tom bugarskom zahtjevu za promjenu ustava, u kojem se makedonsko vodstvo svaki put iznova pojavljuje kao slabija strana koja mora popustiti. I to će dovesti, meni se čini po paraleli sa drugim državama, ne samo jugoslavenskim, do jačanja primitivnog nacionalizma u Makedoniji. Profesоре, кажете на теза дека Македонија во наводници најдобро поминала, бидејќи имала најслаба армија, имала најслабо оружје, дека тоа е една од причините зашто најдобро сме поминале во оваа криза на распад на правна Југославија, кој нели символички со промена на име, со барање за промена на идентитет можеме да поминеме и најлошо. Но и тука во Хрватска и во Македонија, бога ми гледаме сега на примерот на Украина, велат многумина дека всушност преку крв се создава држава. Дека не може една држава или една нација или нека нова држава да биде направена без да биде пролеено доволно количество на крв. Еве хрватите како пример, еве украинците како пример. Дека ние македонците со тоа што сме поминале во наводници полесно, не сме направиле доволно цврста држава и доволно цврст идентитет кој е проткаен со национализам и дека тоа е всушност имунитетот на една држава, кој вие кадајте доволна крв, ќе развиете еден доволен национален имунитет кој ќе може да ве штити да ве брани. Тоа е 19-столетни приступ. Имамо друге варијанти. Имамо Норвешку, која се осамосталила без жртва или са можда 5-6 жртва во неки мањим инцидентима. Имамо Словенију која се осамосталила са jednoznamenkastim бројем жртава. Имамо стварање Чешке и Словачке и Чехословачке без жртава. Dakle, te stvari se mogu događati, događaju se. Ima tih, tako da kažemo, pristojnih razlaza i njih će valjda, nadajmo se, u budućnosti biti više. Za sada to ne ide tako jednostavno, ali ja ne mislim da je Norveška manje utemeljena u vlastitoj nacionalnoj koncepciji identiteta nego Makedonija, nego recimo Hrvatska, a imala je puno lakši put do neovisnosti i puno manje žrtva, imaju otprilike usporediv broj stanovnika. Dakle, ne mislim da je Hrvatska država jača zato što je s hrvatske strane oko 15.000 ljudi dalo živote za tu državu, jer se onda postavlja za mene, a ja nisam u punom smislu nacionalist ni patriot, jednostavno pitanje koliko života vrijedi jedna država. Vrijedi li uopće žrtvovati živote za državu, jer na koncu što se dobilo? Dobile su se granice koje su bile određene u Jugoslaviji. Dakle, postavlja se pitanje bi li Hrvatska imala te iste granice da uopće nije bilo rata, jer bi vanjska intervencija već od Badinterove komisije u decembru 1991. te granice priznala. Nemojte zaboraviti da je prvi nalaz Badinterove komisije bio da od 3 postjugoslavenske države koje traže priznanje, to su bile Slovenija, Makedonija i Hrvatska,
Samo Makedonija ispunjava sve uvjete da bude priznata, jer Slovenija nije imala novi ustav u tom trenutku, a Hrvatska nije imala zakon o zaštiti manjina. Na koncu su priznate u roku 3 tjedna Hrvatska i Slovenija, a Makedonija nije priznata još godinama, a onda kad je priznata zapravo pod drugim imenom. Dakle, tu su se događale veoma neobične stvari koje nikakve veze ni s kakvim principima, ideologijama nemaju, nego s jedne strane s interesima onih koji su odlučivali, velikih sila, a s druge strane s time da se naprosto nekim razdobljima nije pazilo. Vi imate, ne znam, rat u Iraku, imate sad rat u Ukrajini, ko će se sad baviti Makedonijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i tako dalje, jer imamo pametnijeg ili važnijeg posla. I to je krug koji se neprestance okreće. Profesore, nekako Zagreb i Hrvatska sekoš ima, možda mi najgoljemo razbiranje za Makedoniju, za makedonsko to prašanje. Se sjećam pobjedu Ivica Račan na izbori u Hrvatska, to je januari 2000 godina, nije doagame da sneme intervju sa njego. I vidike to je jedan gust raspored, ta što beše za odnosio s javnosta na Ivica Račan, podosno stano mi se čini pratenik vo Hrvatsko to sobranje, ne stava da snijeme zajedno so Bugarskата nacionalna televizija. Ние не прифаќаме, бидејќи ќе треба да поставиме прашање или како што велеше таа на еден ист или сличен јазик. Ја што тоа го разбира, не само што го одвои интервјуто, туку други ден не викна на ручек и направивме плюс едно дополнително интервју. Поентата што сакам да прашам, и вие Харватите сте поминали низ некоја слична парадигма, како што поминуваме ние македонците, ако сте живееле во Панонија, каде што доаѓаат овие маđарски, хуни, авари и така натаму, и го маđаризираат хрватското словенско население, но не само што го маđаризира, туку наметнат јазик на тој што освојува, тој што е посилен, и сега имате 2 од 3-4 најчести презимења во Унгарија, Ковач или Хорват, Хрват, како да го наречиме. За прв пат во историјата, еве британците дојдоа и освоја американска територија, па не го зема индијанскиот јазик или не го зема јазикот на абориџините во Австралија, туку секојаш посилниот го наметнува својот јазик. Прв пат во историјата дојде на воена ситуација бугарите кои се дојдени да го преземат јазикот на тие што ги имат покорено, тоа се македонците или племињата кои живееле тука, односно на таа територија. Meni se čini strašno opasnim dokazivati stvari kroz povijest. Jer onda uvijek pitanje koji su bili prvi, po jednoj logici će ispast da su prvi bili Iliri, a Albanci tvrde da su oni naslijedili Ilire, dakle oni su kao prastanovništvo ovog područja, a prije tog su bili neki drugi, pa su opet bili neki drugi. Dakle, tu ja mislim nema nikakvog smisla dokazivati u prošlosti. Mi imamo realne činjenice, granica koje su određene 45. otprilike, one su danas ostale. Te granice nisu nikad bile osvojene u skupštini, parlamentu jugoslavenskom, nego ih je donio politbiro komunističke partije u ljeto 45. godine na prijedlog Milovana Đilasa, koji je bio zadužen da taj prijedlog izradi. Još se tada raspravljalo čak o tomu da Dalmacija bude autonomna pokrajina, hoće li Boka biti u Hrvatskoj ili neće, hoće li Sandžak biti u Srbiji ili biti podijeljen među Srbije, Crne Gore i tako dalje, i Bosne i Hercegovine, svašta se tu još raspravljalo, ali su ove granice ustanovljene koje su ostale zapravo do danas i koje su onda prihvaćene kao činjenica. Jer te granice nisu nešto Bogom dano, one su rezultat različitih vojnih i drugih operacija u različitim razdobljima. Najstarija granica u Europi je granica Austrije i Švicarske, koja je stara 800 godina, gotovo uz planine ide, pa onda Španjolske i Francuske u Pirinejima. Dakle, tamo gdje su vojske zapinjale na rijekama, u planinama i tako dalje, su nastale granice i onda su iz njih nacionalisti napravili metafiziku. Naše sveto tlo koje nikom ne damo i tako dalje, koje je potpuno zapravo irelevantno. Recimo, korijeni moderne makedonske državnosti proizlaze iz jednog lokusa, jednog mjesta koje se ne nalazi na teritoriju današnje Makedonije, Prohorčinski. Dakle, to je bilo za Makedoniju važnije nego čitav niz lokacija unutar današnje Makedonije, jer tamo je ta priča o državnosti, pa makar socijalističkoj, pa makar relativno unutar federacije, iz koje je nastala današnja Makedonija, zapravo nastala. Ako sad neko počne fantazirati o Aleksandru Makedonskom i o Aristotelu kao makedonskom filozofu, onda ulijećemo potpune besmislice.
jer Makedonija tada nije značila naciju, Aristotel sigurno nije bio Makedonac ni u kojem smislu koji bismo danas razumeli, on je bio grčki filozof koji je rođen na terenu koji se zvao Makedonija. Kao što je, ne znam, čitav niz značajnih rimskih, na primjer Dioklecijan, rođen u Splitu, pa zato nije bio, živio u Splitu, pa zato nije bio Dalmatinac, nego je bio rimski car koji je u Splitu našao mjesto za svoj dvorac. Nije dobro, dakle, po mom sudu, projicirati današnje stanje na prošlost i onda dokazivati tko je bio prije, dovoljno postaviti neka principijelna pitanja. Dakle, ako je tako da se vi zovete Ivan Ivanović, ja vam ne mogu reći priznajem vas ako promijenite ime u John Johnston. Jer je to po mom sudu falsificiranje vašeg identiteta. Ja ne vidim kako se može jednoj državi narediti da promijeni ime. Meni je to potpuno nepojmljivo. Ako države govore više manje istim jezikom, kao što su recimo Srbija, Hrvatska, ili rekao je Churchill za Ameriku i Englesku, da su to dvije nacije koje su podijeljene zajedničkim jezikom. Opet postoje nacionalne razlike. Dakle, zvali vi taj jezik negdje srpski, drugdje hrvatski, negdje bugarski, drugdje makedonski. To je doista nevažno za one koji ga govore i smatraju svojim jezikom. I mi koji izvana to slušamo, doista najčešće ne čujemo razliku među bugarskog i makedonskog. Meni su prije jako puno godina na jednom skupu studenata uhvatili da pokušam biti sudac u svađi između norveških i danskih studenata, od kojih su jedni tvrdili da su norveški i danski isti jezik, a drugi tvrdili da nije isti jezik. Ja naravno nisam čuo nikakvu razliku između norveškog i danskog i nisam mogao biti nikakav sudac, ali njima je to bilo važno. Kako što nije, ko slušame vas i Srbite, od strana ne gledame nikakva... A mi kažemo ne, ali mi govorimo drugčije. Onda počne to. I tu imate, po mom sudu... Pa во време на Туđmanin ili Vljegov, to je jedan takav proces. Bilo je toga i prije, ali Tuđman je iz toga napravio naravno državnu politiku. Jedan je jako mudar, stari lingvist postavio sljedeću tezu. Jezik jest dijalekt koji ima vojsku. Onog časa kad ste dobili vojsku imate jezik. To nema nikakve veze sa lingvistikom, to je socijalno pitanje. Vi imate danas crnogorski jezik. To da vam je neko govorio prije 30 godina o crnogorskom jeziku, svi bi rekli, ma ne pričate. Makedonski jezik nije bio sporan unutar Jugoslavije jer je bio dovoljno različit. Ali crnogorski, odnosno na srpski i hrvatski, se činio čudnim. Bošnjački jezik ili bosansko-hercegovački jezik se također čini čudnim. Oni imaju danas svoje udžbenike, svoje gramatike i tako dalje. Neke su razlike uveli, ne znam, meko š i tako dalje, svaki ima svoje neke razlike, zato što državi to treba. Ali država izmišlja nacionalne jezike. Nije tako da nacija izmišlja državu, nego najčešće država izmišlja naciju. Oni tvrde da su postojali prije, ali nijedna od tih nacija o kojima mi danas govorimo nije postojala prije 150 godina. Nisu postojali etnički Makedonci, Makedonke, etnički Hrvati i Hrvati, oni su bili nekako slavensko, stvarno isto. Prva makedonska knjiga je objavljena u Samoboru, kao što je poznato, zahvaljujući komunističkoj partiji, Beli Mugri se zvala. Da, Beli Mugri Kočevac. Tako je. To smo mi kod djeca naravno u Jugoslaviji učili. I to nije nikom tada smetalo, to je bila komunistička ideja da ćemo mi razbiti Jugoslaviju kao tamnicu naroda orijentacijom na nacionalne, odnosno nacionalističke programe. Često puta se govorilo da je Đilas izmislio crnogorsku naciju, jer su Crnogorci imali državu, ali su oni sebe smatrali nad Srbima, Srbima koji su... Srpska Sparta. Tako je, srpski od Srba, Sparta, dakle. Pogolemi Srbi od Srbite. To je recimo u Čehoslovačkoj u 19. stoljeću bilo jako puno literature o legendarnim crnogorskim borcima protiv Turaka, slavenskoj Šparti i tako dalje. Međutim, to su sve stvari koje su se u jednom trenutku uspostavili iz političkih i drugih razloga, ekonomskih katkada, a onda su iz toga napravili interpretaciju na gore i na dolje. To je bilo, od uvijek smo bili Srbi i od uvijek smo bili Hrvati, od uvijek smo bili ne znam šta. I sad imate veliku raspravu o tomu je li Ruđer Bošković bio Hrvat ili Srbin. Da li je Tesla? Kod Tesla je to čisto. Tesla je bio dijete iz srpske familije koji ima tu formulaciju, ja sam rođen u Hrvatskoj, dakle ja sam Hrvat i Srbin, to njemu nije bio nikakav problem. Poranešna Avstro-Ungarija. Tako je. Ali kod Ruđera Boškovića o tom uopće nema govora. Ruđer Bošković prije svega uopće se ne zna da je znao taj jezik koji danas zovemo hrvatskim, jer on je uglavnom sve na latinskom pisao, francuskom, engleskom i tako dalje, ali ne znamo da je pisao hrvatski.
On je bio iz familije u kojoj su bila dva Isusovca, onda je vjerojatno značilo da je imao katoličku orijentaciju, a tad se katoličko smatralo onim što je danas hrvatsko, a pravoslavno ono što je danas srpsko, ali tu se stvari mijenjali. Vi ste u Dubrovniku imali jednu veoma ozbiljnu skupinu ljudi koji su bili Srbi katolici, što je danas nezamislivo, ali su ih tako zvali, jer su se stvari drukčije okretale. Kad je uveden termin musliman kao oznaka nacionalna, ja sam kao klinac od 17 godina, kad smo o tomu raspravljali na sastanku omladinske organizacije, dobio kaznu jer sam postavio pitanje, dobro, je li to znači da mogu biti musliman katolik? Ono su oni rekli, vi radite viceve, rugate se s odlukama centralnog komiteta, ti radiš viceve, rugaš se s odlukama centralnog komiteta, a ja sam naprosto pametovao, jer mi nikako nije bilo jasno kako biste... Da nacija može... Da imate oznaku nacije koja je vjerska oznaka. Ne? Okay. Dakle, šta znači musliman katolik? Vi možete biti Makedonac ili Makedonka katolkinja ili Hrvatica pravoslavka, iako je to još uvijek kod nas teško prihvaćaju, ali musliman katolik ne ide. I tu je nastala ta zbrka koja se rješava tako da se uzme realno stanje u obzir, bez ovog fantaziranja o tomu ko je bio prvi, ko je bio prije, ko je komu šta uzeo, jer to naprosto ničemu ne pomaže i najčešće je rezultat krivih interpretacija. Profesore, na primjer, ko se čita vaša ta biografija, ili koja je objavljena na socijalните mreži, odredeni segmenti na ta vaša biografija se pod floskulata kontraverzi. Така нели ја доживувате некои сегменти на вашата биографија и една од тие контраверзии е договорна поделба на Босна и Херцеговина помеѓу Србија и помеѓу Хрватска како превенција да не дојде до крвава војна. Тоа сакав на крај да ви го поставам тоа прашање, и кога почнавте нели тука да кажувате за муслиман дали може да биде србин, дали може да биде хрват, вие сметавте дека со договорна поделба на Босна и Херцеговина ќе биде избегната таа војна, дека треба да биде поделена помеѓу Србија и помеѓу Хрватска? Ja sam od prvog trenutka bio protiv toga, o tom nema uopće za mene govora. Ja sam bio u jednoj vrsti savjeta koje je Izetbegović formirao 1992. godine proljeće, koji mu je trebao pomoći u izradi Ustava Bosne i Hercegovine, gdje je zvao neke stručnjake iz inozemstva, među kojima sam bio i ja. I ja sam čitavo vrijeme smatrao da je potpuno jasno da ako se Jugoslavija raspadne, jedini izlaz iz krize jest da se ostane u granicama koje postoje. Čim počnete raspravljati o tomu da se granice mijenjaju, to ne može dobro završiti. I to se tako pokazalo. Bilo je čak kažem racionalni prijedlog. Svako ko zna, ko je vidio kartu, zna da Bosna i Hercegovina ulazi kroz hrvatski teritorij do mora kod Neuma u dužini od otprilike 17 km. I kad su dogovarali Dayton, bilo je prijedlog od američkih diplomata da se Bosni i Hercegovini da 17-18 km obale do crnogorske granice prema sjeveru, a da Hrvatska preuzme Neum. Tako da bi ostala bi ista teritorija, ali bi došlo do onog što se u poljoprivredi zove komasacija. To naravno nije moglo proći, jer su svi rekli ako jedno dirnete, sve pada. Dakle, meni se ni u jednom trenutku nije činilo da je dopustivo mijenjanje granica. Meni se naprosto činilo da je dovoljno krvi zbog toga proliveno, a granice na koncu nisu promijenjene. Dakle, ta krv je prolivena uzalud. Neko bi smatrao da ima smisla proljevati krv za neovisnu državu. Ja sam danas uvjeren da bi Hrvatska dobila neovisnu državu i bez rata, a granice se tako i tako nisu promijenile, ostale su socijalističke. Dakle, nema govora o tomu da bi bila prihvatljiva bilo kakva promjena granica i svaki taj pokušaj je završavao loše. Unutar toga se onda pojavila koncepcija seobe naroda, odnosno etničkog čišćenja. Humano. Tako je. To je recimo Đinđić svojevremeno predlagao kao izlaz od genocida. To se prije nekoliko mjeseci dogodilo u Gorskom Karabahu. Nagorno Karabah. Da, mi kažemo Gorski Karabah, Nagorno Karabah, u tom trenutku u kojem je u 48 sati Azerbajdžan progutao taj teritorij i stjerao oko 120.000 ljudi iz armenskog porijekla iz tog teritorija u Armeniju. U Azerbajdžan? Od Azerbajdžan u Armeniju.
iz tog teritorija koji tad nije bio azerbejdžanski, Ermenski. jer je bio pod kontrolom Armenaca, kad ga je Azerbejdžan preuzeo je otjerao ljude u Armeniju. I onda je bio paradoks tomu što je armenski predsjednik države rekao da on poziva Armence da se iz Gorskog Karabaha da se povuku u Armeniju, da bi se izbjeglo etničko čišćenje. Međutim, to povlačenje jest bilo etničko čišćenje, a on je htio reći da se izbjegne genocid. Jer etničko čišćenje je nešto zlo, ali je manje zlo od genocida. I ovdje Armenci već jedanput prošli genocid od Turske 1917. Ovaj put su bili na rubu, to se izbjeglo, tako što su oni se povukli. Dakle, etničko čišćenje je manje zlo, ali opet zlo. Vi ste imali situaciju da u jednom trenutku u Hrvatskoj došlo do toga da otprilike u kolovozu augustu 1995. otprilike 150.000 ljudi srpskog porijekla u roku od 3-4 dana napustilo Hrvatsku. I to je potpuno očito etničko čišćenje. Bilo je više manje dogovorno, to je odgovaralo i Beogradu i Zagrebu da se to dogodi. Zagreb je htio, kao što je Tuđman rekao, što više teritorije sa što manje Srba, to nije baš direktno tako rekao, ali dao do znanja. A Beograd je htio srpsko stanovništvo koje bi naselio na Kosovo i s druge strane htio je srpsko stanovništvo koje bi bili prognanici iz Hrvatske da bi mogao optužiti Hrvatsku koja je do tada doživjela ugled kao žrtva srpskih napada, sad bude Hrvatska na neki način odgovorna za zločine i jednima i drugima je to odgovaralo. I ti jadni ljudi su istjerani iz Hrvatske, manji dio njih, odnosno oko polovine njih se vratilo, točnije vratilo se po dokumente, ne žive ovdje ali imaju hrvatske dokumente, polovina je odstala u Srbiji i to je završilo rat kod nas. Ние го имавме тоа во Грција, односно во Егејска Македонија, каде што исто така во неколку дена или во неколку недели масовен еден екзодус на деца, на мајки, на население. To je opet stvar puno komplicirana. Tamo je stvar došla sa povlačenjem grčkog stanovništva iz Male Azije koje se vraćalo u Solun, kad su istjerali židovsko stanovništvo iz Soluna koji je bio u tom trenutku najveći europski židovski grad. Pa se onda stvar zaoštrila sa građanskim ratom gdje su Tito i Jugoslavija podržavali grčke partizane protiv anglo-američkih snaga i grčke države koje su Amerikanci i Englezi podržavali. Pa se onda Tito razišao sa Staljom, ali dalje ostao podržavati grčke partizane, sve dok se nije pokazalo da grčki partizani koji je Tito plaćao podržavaju Staljina protiv Tita. Onda je to presječeno, onda je došlo do tog zadnjeg egzodusa i vi imate tih izbjeglica na sve strane. Na koncu najgora i najčišća u smislu katastrofe je situacija u Palestini, gdje imate 75 godina čišćenja jednih i drugih. Jedni čiste židove, drugi židovsko stanovništvo, drugi čiste Palestince. Arapsko stanovništvo, odnosno Palestince, i to traje već 75 godina. I tu nema izlaza u smislu nekog trajnog mira, bar ga ja ne vidim. Jedino što možete postići je primjere da se bar ne ubija. Pa onda ćemo dalje vidjeti. Ке ве прашам на крај за Израел, за Палестина, нели за таа некој ресентимент кој постои тука кај населението на поранешна Југославија, кој всушност датира од времето на Јосип Брз Тито. Тука би сакал само уште една теза да го заокружиме тој процес на анализа на поранешна Југославија. А тоа е еден дел на србите, српски историчари, претежно српски историчари, Александар Раковиќ е главен во целиот тој процес. Има дури напишано книга дека Југославија, 6 републики на поранешна Југославија ја надживеа, бидејќи формирана седма република. 6 републики пропадна, Југославија со 6 републики, но седмата република има надживеана Југославија, тоа е културата, тоа е спортот, тоа е забавата, дека еден Здравко Чолич, не знам, еден Ѓорđe Балачич и некои други успеале да ја надживеат и таа Југославија која пропадна 90-91 година. И многумина тоа го сметат како основа на градење на таа формулација српски свет кој продира во Босна и Херцеговина, српски свет кој продира во Црна Гора и српски свет кој продира во многу на територијата на Република Македонија. И секогаш кога на територија на Македонија ќе имаме некое поголемо бугарско влијание, поголемо хрватско влијание, поголемо албанско или грчко влијание, се појавува тој српски свет. И ние всушност преку српски свет
ja manifestirаме таа носталгија која имаме кон Белград, кон Југославија, кон СФРJ, кон Јосип Broz Tito. Kad se Jugoslavija raspadala, ja sam smatrao da su postojala dva razloga. Jedan je formalni, to sam rekao, da je taj ustav iz 1974. godine, koji je bio zamišljen kao neka vrst izloga, a ne kao realni ustav, postao igrom slučajnosti zbog Titove smrti nužnim razvojem, postao realnim ustavom i tako nije moglo funkcionirati. I drugo, postojala je 7. republika, ali to nije bila kultura, to je bila Jugoslavenska narodna armija. Jugoslavija se, to sam ja prvi iznio, mislim 1981. godine već, reducirala na Jugoslavensku narodnu armiju. I to je bio kraj Jugoslavije. Jer sve su druge poslove u Jugoslaviji izvodili iz srpskog, hrvatskog, slovenskog, bošnjačkog, bosanskog, makedonskog i tako dalje pristanka u konsensusu. Jedino Jugoslavenska armija je bila po sebi jugoslavenska. I ona se pojavila kao zaštitnica Jugoslavije i kao na koncu zadnja točka jugoslavenske egzistencije. I zbog toga što Jugoslavija raspala se na bazi Jugoslavenske narodne armije, odnosno njezinih zločina, je Jugoslavija nešto što naprosto ne može više biti realna politička opcija. To svatko razuman zna, osim histeričnih nacionalista u Hrvatskoj ili ne znam negdje drugdje, koji se boje obnove Jugoslavije, što je besmislica. Nakon 20 godina se logično pojavilo i ono što zovemo nostalgijom, jednostavno zato što smo svi bili mlađi. I svijet je nama izgledao drukčije kad smo imali 35 godina u Jugoslaviji, a to je bilo u Jugoslaviji, recimo u mojoj generaciji i nešto mlađima, nego danas. Međutim, taj svijet jugoslavenski nije bio srpski. Zdravko Čolić nije srpska kulturna pojava. On, ako opće, je hrvatska po toj logici. Dakle, ta jugoslavenska konstrukcija, jugoslavenski rock'n'roll koji je bio doista svjetski fenomen u 80-ima, je bio i slovenski, i hrvatski, i srpski, i Skopje ima mikroklima, i ne znam, Skakavac je zašao u rukavac, braća Vranešević. Dakle, imali ste potpuno različite aspekte, da, u Bosni i Hercegovini uopće ne govorim i bijelom dugmetu i tako dalje. Svi su imali svoj udio i ono što je potpuno nevjerojatno je taj bezobrazluk da ga se proglašava srpskim. Usput da kažem kao dodatni element bezobrazluka koji mi je potpuno nejasan, Srbija je danas sudjeluje na mediteranskim sportskim igrama. Kakve veze ima Srbija s Mediteranom, to je meni potpuno nejasno. Niko to ne postavlja pitanje, oni nastupaju u atletici, u vaterpolu, nemam pojma čemu, na mediteranskim igrama. Na bazi čega? Niko ništa ne kaže, ni Hrvatska, ni niko drugi se ne buni, meni je to nejasno. Dakle, neke su stvari ostale, ali to zato nije srpsko. Taj srpski svet, na primjer, sigurno ne koristi ćirilicu, jer više nitko izvan Srbije ne zna, i Makedonije, naravno. Ovi naši, većini u Bosni i Hercegovini, a u Hrvatskoj pogotovo uopće ne zna ćirilicu, ali ima neke elemente te nostalgije iz onih vremena koja su bila mirnija. Da uzmem jednu paralelu generaciju ispred, kako sam ja puno stariji, moja baka je odrastala u Austro-Ugarskoj. I ona je u Austro-Ugarskoj govorila pod nazivom mirno doba. Dakle, do Prvog svjetskog rata, kad nije bilo rata. Onda bi uvijek rekla u mirno doba, to je značilo Austro-Ugarskoj. U Hrvatskoj, recimo, od 1950. do 1990. to je 40 godina, nitko nije ubijen iz političkih razloga. To je najduže razdoblje u hrvatskoj povijesti koje znamo, bez ubijanja. Bilo je ubijanje emigracije u inozemstvu, ali u Hrvatskoj nitko nije ubijen 40 godina iz političkih razloga. I to je ostalo ljudima u glavi kao nešto dobro. I onda se naravno iz toga počnu izmišljati mistifikacije. Recimo, mi smo imali prije 10 godina raspravu o promjenama Ustava gdje se htjelo u ime jedne, ja bih rekao, retrogradne katoličke verzije uvesti u Ustav odredba da brak može biti samo brak između muškarca i žene, dakle se zabrane istospolni brakovi po Ustavu, ne? Odnosno da se učini ilegalno. I to je na koncu i uspjelo na referendumu. U raspravi prije tog referenduma ja sam bio na jednom javnom skupu na kojem se digao jedan mladi čovjek i rekao to je proganjanje nas homoseksualaca, evo ja sam homoseksualac, javno ću to reći, pa smijem reći da nas proganjaju. I ja vas molim, profesore Puhovski, da mi kažete zašto mi ne možemo imati prava danas kako smo imali nekad u Jugoslaviji.
Ja kažem, za Boga, u Jugoslaviji je to bilo zakonom zabranjeno. Jedno vrijeme se čak za vrijeme rata ubijalo zbog homoseksualnosti, a poslije se išlo u zatvor sve do 80. godina. Kako vi to ne znate? Ali oni imaju tu ideju jako popularnu, jako glupu, u interpretaciji politike, neprijatelj mog neprijatelja, moj prijatelj. Dakle, ovo je desnica fundamentalističko-kršćanska koja je protiv ljevice, time što hoće zabraniti istospolne brakove. Prema tomu ljevica je morala biti liberalna prema homoseksualnim i drugim alternativnim životnim stilovima. Nije istina. Dakle, sad se upisuju u tradiciju Jugoslavije nečega što nije bilo. Govori se recimo o rokerskim slobodama kojih je doista bilo od 80-ih, prije toga je bilo, ili kraja 70-ih, prije toga su stvari bili nešto drugčije. Ali recimo, krajem 50-ih su dečke koji su svirali gitare, hvatali po ulicama i rezali im široke hlače koje su bile po američkom stilu rađene i tukli ih s kojevci. To je brzo prošlo, ali je to isto bila Jugoslavija. Dakle, vi ne možete iz Jugoslavije napraviti nekakav utopijski model. Švedska masa. To što ni se dopaѓа да го земиме, a to što ni se dopaѓa da go zanemaриме. Doživljava se povijest kao samoposluživanje ili švedski stol, iz kojeg uzimam što hoću, a drugo stavljam u smeće. Međutim, ne možete reći, to je otprilike isto kao kad kažete ja sam Njemac, iz tradicije Beethovena i Goethea i Dürera i tako dalje, ali Hitler nije Njemac. Ili ja sam Hrvat iz tradicije, ne znam, Krleže i Gundulića, ali Pavelić nije Hrvat. A Pavelić je važniji Hrvat od svih njih. Nije bolji, dapače, ali je važniji jer je utjecao na život puno više ljudi. Habermas u jednoj polemici 67. napisao Hitler je puno važniji Njemac od Hegla. To što je Hegel veliko ime svjetske filozofije, ali Hitler je ubio više ljudi nego što je ikad čulo za Hegla. Dakle, on je važniji. Važnost ne znači da je neko dobar, nego je naprosto u svijetu su važni najčešće politički vođe, jer su oni utjecali na živote, kakvi god bili da bili. Obično su bili dosta loši, neki su bili malo bolji. I sad tvrditi, znate, Pavelić nije Hrvat i Hitler nije Njemac ili ne znam ko nije Makedonac, je doista jedna prevara, jer ima tu jedna zgodna kineska poslovica. Ko hoće mačku mora uzeti rep. Dakle, ako si pristao da si Hrvat, ti si pristao na Pavelića, pored svega ostaloga. Ako si rekao da si Njemac, ti si pristao i na Hitlera. Ja nisam odgovoran za Pavelića, on je odgovoran za Hitlera, ali to je dio naše tradicije. Ako govorimo o tomu da sam etnički, kulturni, nacionalni, politički Hrvat ili Njemac. Profesore, krajem 80. godini doaѓате во Македонија, ујди удружена Југословенска демократска иницијатива. Мислам дека со синот на Киро Глигоров, со Владо Глигоров, сте во Скопје. Тоа е едно од првите појавување на идниот македонски премиер и лидер на ВМРО ДПМН, тој Љупчо Ѓорѓиевски, домот на млади 25 мај. Како сега го дефинирате тоа време? Тога станува младиот Љупчо Ѓорѓиевски и почна да полемизира со вас дека не може Хрват со македонско потекло, то нели што го кажавме. Како гледате сега, со каков сентимент гледате сега на тоа време? To je bilo jedno vrijeme, ja bih rekao, radosne zbunjenosti. Svi su bili radosni da se nešto staro raspada i svi su bili zbunjeni, zapravo nitko nije znao što dolazi. A svi su imali uvjerenje da dolazi nešto bolje. Pokazalo se da to baš nije tako. Ja sam tada u jednom intervjuu za tadašnje sindikalne novine Rad na pitanje što vidim kao problem i jesam li ja zato da se Jugoslavija raspadne, rekao ono što mi je bilo to vrijeme najviši motiv, između Jugoslavije i rata ja sam za Jugoslaviju. Dakle, ne mislim Jugoslavija po sebi idealna, ali Jugoslavija je označavala stanje bez rata. Ponavljam opet, mi smo demokratizirajući, nastojeći na demokratizaciji, radili protiv Jugoslavije. Nismo to na vrijeme znali i bez nas bi se to dogodilo, ali na tom smo i mi radili. I nitko od nas, ili gotovo nitko od nas nije vidio da rat dolazi kao problem. Ja jesam isto u jednom intervjuu 88. godine na pitanje bojim li se građanskog rata u Jugoslaviji, rekao ne toliko, ja se bojim rata Hrvatske i Srpske vojske u Bosni i Hercegovini. Što ispada zapravo jako daleko video. Ali 2 godine nakon toga ja sam bio gostujući profesor u Berlinu i vraćao sam se u Zagreb u srpnju
julu 1991. godine u oči rata i bili smo, moja supruga, moja kći i ja, jedini putnici za Zagreb, jer je to bio zadnji let Lufthansa za Zagreb prije rata. A ovi su nam rekli, došao je kapetan da nam kaže, da 400 ljudi čeka za avion natrag, a naravno nema toliko mjesta. I rekli sam, pa vi znate njemački, vratite se vi s nama, tu će biti rat. Ja sam tada rekao, ma ne, neće biti rat, to se još uvijek može promijeniti. Dakle, 2 godine prije toga sam vidio neku mogućnost rata, u oči samog rata sam još uvijek vjerovao da se nešto može napraviti, jer očito sam bio emocionalno angažiran, nisam bio dovoljno objektivan. Rat je 15 dana nakon toga su već stvari u Vukovaru bile potpuno čiste, potpuno bio jasan rat. Slovenija je već bila vani i izvukla se iz čitave te priče, ali pravi rat je počinjao. I to su stvari koje nije niko na vrijeme vidio i to kad kažem, ova radosna zbunjenost je bila svugdje očita, najmanje očita u Beogradu, gdje je vladalo uvjerenje da se zapravo ništa neće promijeniti kod najvećeg broja ljudi, a veoma naglašena recimo u Makedoniji i Bosni i Hercegovini, gdje su ljudi zaista očekivali da će sutra biti novi svijet. Киро Глегоров, Али Изетбегович платформата, нели? Ние ја спасувавме Југославија. Ali Izetbegović je bio jedini vođa tih post-jugoslavenskih država koji nije nikad bio član Saveza komunista. On je bio izvan čitave te priče. Ja sam ga upoznao tako što je bio dobar s jednim mojim susjedom u Zagrebu, glumcem Amirom Bukvićem, i on ga je doveo k meni kući u jesen 90. godine. Ali Izetbegović je baš izašao iz zatvora, im su tada potpisivali peticiju, pa on po tomu znao za mene. On je došao k meni kući, donio jednu čokoladu, bombonjeru, sjeo i rekao je, profesore, molim vas, recite mi što moram znati da bih osnovao političku stranku. I ja sam 2 sata pričao razne varijante. Kad god bi moja supruga, koja je također bila profesorica, također za njega potpisala peticiju, ušla u sobu, on bi prestao govoriti. To me već malo, moram reći, pogodilo, ali bio s njim jako pristan, ali kad je bila žena u sobi, on nije govorio o političkim stvarima. To se hvala pred ženama ne radi. I moj prvi argument je bio, nemojte uzeti nikakav nacionalni vjerski element u ime stranke. On uzeo tu stranku Demokratske akcije. Drugo sam ga nagovarao, što je na koncu uspjelo preko Zulfir Karpašića da odustanu od tog naziva muslimani, jer je to naprosto zbunjujuće. Termin Bošnjaci je tu bio ipak puno prihvatljiviji. I to onda sam govorio o unutrašnjim elementima ustroja stranke i tako dalje. Poslije me bio nekog navrata još konzultirao, onda su komunikacije prekinute. On je bio jedan, po mom sudu, čovjek koji je bio politički nesposoban. On nije politički dobro mislio, jer naprosto imao iskustvo. Za razliku od Kire Gligorova, koji je bio stari lisac, koji je shvaćao stvari, koji je znao gdje mora biti manje od makova zrna, gdje se mogu pritisnuti elementi, koji je istrgovao odnose sa JNA. Ja sam ga vidio jedan put u Ženevi na jednom od tih razgovora sa Vencom i Owenom, gdje se zaista ponašao ko šegrt. A oba dvojice mogu za doručak pojesti po svojim kvalitetama, koje sam ja poznao i njih i njega. Ali je smatrao da on nije on, nego on je predstavnik jedne male Makedonije koja se pokušava uvući nekako, ugurati bez ubijanja u neovisnost. I tu je puno napravio. Dakle, oni su bili baš 2 antipoda u tim kategorijama. Tuđman je bio bivši komunist koji je bio disident. Milošević je bio iz komunizma direktno otišao u višestranačje. Kučan je direktno iz komunizma otišao u višestranačje. Oni su ista generacija, Kučan i Milošević. Uvijek sam govorio Amerikancima koliko tu takozvana kremljologija promašuje, jer kad gledate karakteristike njihove, Milošević je bio beogradski student koji je dobro govorio engleski, koji je bio 2-3 godine kao predstavnik banke, dakle bankar u New Yorku, dakle imao je sve pretpostavke za uvid u svjetsku situaciju, da bude dakle zapadni čovjek. Kučan čovjek koji nije znao ni jedan strani jezik, čak ni slovenski, ne naročito ili iz Prekmurja koje opet tamo nekim akcentima govore. Nije znao, dakle, nije imao nikakvo svjetsko iskustvo, bio je cijeli život partijski profesionalac i na koncu on ispao čovjek koji je zastupao demokratsku opciju za razliku od Miloševića. Iako bi sve biografije, svi elementi biografije upućivali na nešto drugo.
Kiro Gligorov je čovjek koji je rekao jednu od najgorih rečenica u povijesti Jugoslavije, koju ja nisam nikad oprostio. Kao predsjednik Savezne narodne skupštine proglasio usvajanje zakona o udruženom radu 76. godine. I onda je rekao, to je nakon Biblije komunističkog manifesta najznačajniji dokument u povijesti čovječanstva. I mene je to naravno grozno, ja se sjećam ko dan danas naljutio, tako da kad sam ga prvi put poslije upoznao, nisam izdržao da mu to ne kažem, rekao, to morate razumjeti u kontekstu i tako dalje i tako dalje. Ali taj čovjek je znao šta treba raditi. On je znao politički misliti i on je bio sigurno politički najsposobniji poslije jugoslavenski državnik u ovom taktičkom smislu uz Kučana. Njih dvojica su uspjeli te svoje zajednice izvući iz Jugoslavije sa najmanjim mogućim gubicima. S time da je Kučan uvijek imao Janču za leđima i tu desnicu, a Gligorov opet imao ove Georgijevskog i te, recimo opet, nacionaliste, ne znam točno koje orijentacije, ali svakako nacionaliste opet iza leđa. Profesore, mnogo je važno. Ovo ujdi što je, 89. godina. Posle 20 godini, ne li je na hibernacije, negovorenje na ta tema, koga se izborite mislim da kad se izborite 2009. godina, Georgi Ivanov se pojavio na tije izbori i togaš kampanjata se vodi дека Georgi Ivanov je del на та удружена Југословенска демократска иницијатива, македонскиот председател кој имаше 2 мандати, кој беше на таа функција. И веле дека па не можете вие да се залагате за Александар Македонски, за независна македонска држава, кога тамо некаде крајот на 80-те години всушност се залагавте да ја зачувате поранешна Југославија. Беше Георги Иванов дел на таа удружена Југословенска демократска иницијатива? Da. Mi smo surađivali, mi smo bili kao kolege dobri, on je s nama surađivao, on je imao tu, prije svega, kao profesor prava imao dobre ideje, a onda i kao političar. Ne? I samo što je to, opet kažem, imalo jedan nedostatak, sve što smo mi radili, mi smo to previše racionalno utemeljivali. I to je trebalo biti racionalno, ali u vreme razbuktalih strasti, racionalni elementi se gube. Ljudi naprosto kažu, jesi za ili si protiv. Onda vi kažete, znate, ali ima nekih elemenata koje treba uzeti u obzir. Nemojte meni neke elemente. Jeste za ili ste protiv. Nemojte meni ništa elemente, vi tu nešto Nema finesi. filozofirate, da, finese, filozofiranje je kod nas veoma interesantno negativan pojam, što mene uvijek ljuti, ali to je prihvaćeno kao negativan pojam. Dakle, nemojte mi filozofirati, recite mi da ili ne. I tu je pala ta racionalna opcija, nije mogla na sva ova pitanja odgovarati da ili ne, osim da kažem mi smo protiv rata, to nije bilo dovoljno. Profesore, vidite što se slučilo сега во Украjina i što se slučilo сега во Газа, Izrael, Hamas, imam ušta kratko, še 10 minuti, nema повеќе да ве задржам. И сега доаѓаме до тие двојни стандарди. Тоа што на Путин не му е дозволено во Украjina, им е дозволено на Нетањаху и на израелците во Газа. Тоа е едното прашање. Второто прашање, ние уште од времето на Јосип Брз Тито со одреден сентимент гледаме на палестинците. Мислам дека во времето на маршалот Јосип Брз Тито Југославија немаше дипломатски односи со државата Израел. И то мислам дека се провлекува до денешен ден, дека малите, слаби, јадни палестинци кои се незаштитени, дека ние треба да бидеме на страна на палестинците. И при тоа нели занемеруваме дека палестинците не се Хамас, а Хамас е нешто многу поразлично од тие мали, јадни и слаби палестинци, а всушност, знаете, едниот терор предизвикува друг терор и тамо, како велите, освен примирие, ништо не може да биде вечно и ништо не може да предизвика никаква разврска која ќе е посакувана за двете страни, бидејќи едни ги чистат едните, вторите ги чистат другите. Но, гледате, во Украjina имаме една ситуација, во Израел друга ситуација. Американците денес многу тешко можат да ја бранат ситуацијата во Израел, а не можат да ја бранат ситуацијата во Украjina. Ne mislim samo na vojnički. Ne, naravno. Mi imamo situaciju u kojoj se opet miješa različiti racionalni i iracionalni elementi. Imamo situaciju koja traje, situacija ovo sad pod navodnicima, 75 godina. U kojoj se na početku pojavljuju dvije suprotstavljene genocidne nakane. To obično ne postoji, obično jedna strana genocidna, druga nije. Arapsko stanovništvo nisu bili tada ništa mali ni jadni, bili su većini, htjeli su otjerati Židove more. Židovska strana je počela kupujući, potpuno legalno, palestinske posjede,
I onda se to proširivalo. Ko nije htio kupovati je bio malo po malo terorom prisiljen. I danas se zaboravlja da je u korijenima i izraelske države teror. Recimo, sjetite se samo eksplozije u hotelu King David, koja je bila upravo u trenucima kad se pokreće pitanje državne neovisnosti Izraela. Izrael je dobio teritoriju od koje danas bi bila trećina njegove sadašnje teritorije. I odatle slijedi veoma jednostavno pitanje. Ako netko kaže mi smo za pravo Izraela na opstanak, ja ću reći ja jesam za pravo Izraela na opstanak, ali u kojim granicama? Ja bih recimo onda mogao reći ja sam za pravo Rusije na opstanak na Krimu, a nisam, jer je Krim okupirani teritorij. Kako bih mogao biti za pravo Izraela na opstanak na okupiranim teritorijima koji po međunarodnom pravu, po nizu rezolucije Ujedinjenih nacija, nisu izraelske. A međunarodno pravo ne dopušta okupaciju. I to je nešto što je ključni problem. S druge strane, Izrael je uveo ovo što zovemo transgeneracijsko interpretiranje. Mi smo židovski narod koji je žrtva genocida, ja bih rekao šoa, odnosno holokaust je kao modni termin. I to je nedvojbeno istina. Ali onda imate protuargument u jednom odličnom govoru jednog laborističkog poslanika u britanskom parlamentu, židovskog porijekla, prije 10 godina, Gerta Kaufmana, koji je rekao sljedeće. Moja židovska baka je 1942. godine ubijena u svom bolesničkom krevetu u Varšavi, u Krakovu, kao žrtva njemačkih vojnika. Iz toga, međutim, ne slijedi da mi danas možemo ubijati palestinske bake u Palestini. Točka. Dakle, jedno s drugim nema veze. Imate taj Izrael u kojem se pojavljuje židovski narod kao narod među narodima. To više nije izabrani narod. To više nije ni narod žrtava. To je narod koji je jači od svojih susjeda. Susjedi su puno brojniji, ali židovska država je puno jača. I ona je doživjela jedan nepojmljivi teroristički napad Hamasa, koji je čak za terorističke standarde, tako da kažem, prešao sve granice. To je bilo klanje potpuno bez ikakvih granica, potpuno iracionalno, potpuno gonjeno mržnjom, ne nikakvom drugom koncepcijom. Na što Izrael reagira na način koji je doveo do toga da arapsko stanovništvo ima otprilike 10 puta više žrtava. Među kojima su neki borci Hamasa koji oni imaju legitimno pravo ubiti jer su napali Izrael, ali je jako puno civilnih žrtava. Te civilne žrtve oni zovu kolateralnim žrtvama, ali zapravo su kolateralne žrtve Hamasovci, jer većina žrtava su civili. O tom nema spora. Brojevi su vjerojatno prenapuhani, to je Hamasovo ministarstvo zdravlja koje daje te podatke, oni sigurno napuhavaju podatke, ali 1000 ljudi su ubijeni, o tom nema spora, i ja ne vidim kako se to može podržavati. Čak i ako to rade takve intelektualne veličine kao što ovih dana, recimo, vjerojatno naš najveći filozof današnjice Jürgen Habermas, koji je rekao da je nedopustivo nazvati ponašanje izraelske države genocidom. Ja ne vidim po čemu je to nedopustivo. Oni su uništili sve životne uvjete za stanovništvo Gaze i pobili velik broj njih. To naprosto odgovara definiciji iz odredbi Ujedinjenih nacija o genocidu iz 1948. godine. To je potpuno jasna stvar. I sad se vraćam na ovo pitanje za koje sam odmah upozorio kad je počeo ruski napad na Ukrajinu, jer su naime svi u prvim reakcijama rekli to je kraj dosadašnjeg svjetskog poretka. A ja sam stalno govorio to je kraj dosadašnjeg evropskog poretka. Jer svjetski poredak je baš na tomu počivao. Šta je drugo bio američki napad na Vijetnam? Sigurno se može naći 10 puta više opravdanja za napad Rusije na Ukrajinu, koji smatram neopravdanim, nego za napad SAD-a na 10.000 km udaljeni Vijetnam. Dakle, to su stvari koje je trebalo uzeti u obzir. Onda se rekao, stavljamo to po strani, ovo je zabranjeno, ok, ovo je zabranjeno. Prošle su 2 godine, najedanputa kad se to događa u Izraelu, to više nije zabranjeno. Nije zabranjeno preći na drugi teritorij, nije zabranjeno činiti to što se događa s djecom. Recimo,
Putin je s pravom optužen za ratni zločin zbog raseljavanja, odnosno otimanja djece ukrajinske, a Netanjahu nije optužen zbog ubijanja palestinske djece. A to je ipak još gore nego odvođenje djece, njihovo ubijanje. Dakle, naprosto je besmisleno govoriti o pravu, a o pravdi da ne uopće ne pričam, ali besmisleno govoriti o formalnom pravu ako nemate kriterij koji važi za sve jednako. Jer onda nemate što suditi, nemate se na što oslanjati i tu mi je doista teško razumjeti ovaj navijački stav koji je s jedne strane preuzeo neke hladnoratovske modele, iako se zaboravilo da je pravi hladni rat bio hladni rat dviju velikih sila, SAD-a i Sovjetskog saveza, koje su se razlikovale svjetonazorski, ideologijski, društvenim sustavom itd. Sad je gospodin Biden rekao ovo je rat demokracije protiv autoritarnih poredaka. U vrijeme kad je u Izraelu demokracija najlošija, na najnižem nivou zadnjih 50 godina ili 60. Sad je namput Izrael demokracija ili u vrijeme u kojem bih ja volio da mi neko pokaže po čemu je američki predsjednik izabran demokratskije od ruskog predsjednika. Po čisto formalnim kriterijima. Ili po čemu je recimo Švedska više kapitalistička država od Rusije. Ja mislim da je obrnuto. Dakle, kriteriji su se pobrkali, svjetonazorski, koji su nekad bili jasni u pravom hladnom ratu, i sad u ovoj kopiji hladnog rata ostala je samo geopolitika, geostrategija, umjesto ideologije. I onda to dovodi do potpune zbrke o kriterijima, jer naprosto imate naše i njihove. Sad se govori o tomu da se recimo zabrani Rusima nastup na olimpijskim igrama, a na olimpijskim igrama u Meksiku su nastupali američki sportaši i sportašice, i to spektakularno uspješno, u vrijeme najgoreg rata u Vijetnamu. I nikom nije palo na pamet da to zaustavi, odnosno gotovo nikom. Sad se govori o tomu da bi se čak Bjelorusiji zabranilo nastupanje, iako Bjelorusija uopće ne sudjeluje u ratu, ona je neutralna, otprilike u statusu Španjolske u Drugom svjetskom ratu, koja je podržavala Njemce, ali nije bila u ratu. Čak je Španjolska slala i neke svoje trupe na Staljingradsku frontu, ali nije formalno sudjelovala u ratu, jer su to bili kao dragovoljci. Nakon rata su njih tretirali kao neutralnu državu, ne kao saveznicu. Bjelorusiju se tretira, dakle, gore nego Španjolsku nakon Drugog svjetskog rata. Jer su se kriteriji potpuno izgubili. Histerija je nastala takva da jedno vrijeme Čajkovskog nisu svirali po koncertnim dvoranama. Čajkovski je bio Ukrajinac po porijeklu i sigurno nema nikakve veze s Putinom. A u Varšavi, mislim, su zabranili premijeru Borisa Godunova, velike opere ruske, koja zapravo govori o onoj tradiciji s kojoj je nastao Putin. To je opera koja govori o autokratskoj vlasti ruskog cara, koji sve ubija u svom ludilu. Dakle, to je ono što to bi trebalo prikazivati u svakom europskom gradu, jer to vas preko opere, za one koje to zanima, dovodi do Putina. Sad se to zabranjuje, to je to kao ruska propaganda. I taj tip primitivizma koji liči na ono koje smo imali nekad u socijalističkim vremenima, kad se neke stvari nisu smjeli spominjati zato što su došle iz Amerike i slično, je nešto što je zaista zabrinjavajuće. Pogotovo zato što sad, za razliku od socijalizma, nemate kontrolu nad, barem direktnu kontrolu nad medijima, nego mediji se daju sami porobiti. Sami se prihvaćaju ono što se nekad zvalo dobrovoljno ropstvo, prihvaćaju da budu sluge gospodara, jer je to, eto, došlo iz Amerike, to se više ne radi. Tu je Makedonija, nažalost, bila među pionirima ovog prihvaćanja američke ili amerikanizirane ideologije kao nečega što je dobro po sebi i što se uopće ne smije dovoditi u pitanje. Sama Makedonija neće na tomu puno promijeniti, ali to za Makedoniju nije dobro. To nije dobro za intelektualnu atmosferu i iznad svega nije dobro za put do istine koji bi morao biti zadaća javnosti. Rekovte дека со војната во Украина, još dva pitanja, još kratko samo ćemo to. Samo još kratko ćemo to. Vi ste rekli da se u Ukrajini ne ruši svjetski poredak,
već da se ruši ovaj evropski poredak. A mi imamo ono čustvo da se sve nešto ruši, da je ovo neki treći svjetski rat, da smo u nekom predvorju korona i tako dalje i tako dalje. S jedne strane imate Njemačku koji ima neku nostalgiju, koji ima neku grižnju savesti prema Rusiji, prema Ruskoj federaciji, jer ujedinjenje Njemačke u stvari je nastalo na obećanje Rusima da će NATO neće doći do same ruske granice. Rusija je potrebna Francuskoj jer samo preko neke pregovore između Pariza i Moskve Francuska može uživati u nekoj lažnoj slici da je ona nuklearna i svjetska sila. I po vama kako će se to rešiti, to je jedno pitanje. I drugo pitanje, je li vas je iznenadilo da je komunizam propao svugdje u svijetu, jedino nije propao u Kini? Najprije drugo pitanje. Komunizam u Kini funkcionira zato što su u Kini konačno shvatili ono što svi reformatori socijalizmu nisu uspjeli shvatiti od kraja 50. godina nadalje, od naših reformatora, pa onda ruskih, sovjetskih, pa onda i tako dalje, sve do Ota Šika recimo, a to je da se ne može mijenjati socijalizam iz ekonomije, jer u socijalizmu, u realnom socijalizmu je politika kontrolirala ekonomiju, ne ekonomija politiku. Dakle, realni socijalizam nije počivao na marksističkim načelima baze koje određuje nadgradnju, nego je nadgradnja određivala bazu. Kinezi su to shvatili sa Deng Xiaopingom i shvatili su da se oni mogu postići da ostave tu bazu, da se razvija na kapitalistički način, tako dugo dok imaju političku kontrolu. I onda su pokazali da je tu društvena inicijativa superiorna privatna. Oni su se razvijali zadnjih nekoliko decenija brže nego bilo koja zajednica na svijetu. Oni su dakle nekakva vrst, recimo tako, kapitaliziranog komunizma, u kojem je komunizam, i tu bi Marks uz neka gunđanja prihvatio vjerojatno taj stav, u kojem je komunistička partija odlučila da je jedino što je važno da oni imaju vlast. A kakva će biti ekonomija, to je drugorazredno pitanje. To je prvi puta nota bene rekao Staljin u pismu Titu 1948. godine, kad je rekao da je Jugoslavenska partija napustila put socijalizma jer se utopila u Narodnoj fronti, u Pučkoj fronti, dakle da je napustila vlast. Bit socijalizma je komunistička partija na vlasti. Sve drugo nije važno. To je Staljin tada formulirao i to je doista istina. I to su Kinezi shvatili i oni tako funkcioniraju. Što se tiče druge priče, ove o životu u Europi, nakon ovog rata, imate potpuno pravo kad inzistirate na tim geopolitičkim elementima, oni su danas sigurno jako važni. Međutim, ovdje se radi još o nečemu. Radi se o tomu da je potpuno jasno da ne mogu sa zapada pobijediti Rusiju. Bez atomskog rata, a onda naravno niko ne pobjeđuje, svi mrtvi. Dakle, ne mogu pobijediti Rusiju, a Rusija ne može pobijediti Ukrajinu. Dakle, sad je stvar u tomu da se Ukrajinu nagovori da prihvati pregovore o primirju, jer Rusiji to odgovara. Rusija zapravo ostaje u kontroli nad jednim dijelom ukrajinskog teritorija. U krajnjoj liniji Krim im ostaje kako sad stvari stoje, to je za njih sasvim dovoljno da mogu proglasiti neku vrst pobjede u ratu, a Ukrajina je zapravo onda poražena. I zapravo su Ukrajinu navodili na rat, naoružavali za rat, koji, kako se sada čini, Ukrajina ne može dobiti. Kad kažem dobiti, ne u smislu toga da uđe u Moskvu, nego u smislu toga da dobije svoje teritorije koje su bile nekadašnje. Kako je do njih došlo, to je drugo pitanje. Jedno popodne se drug Hruščov probudio nakon popodnenog dremeža i potpisao da Krim ide u Ukrajinu. Ali to je poslije toga postala činjenica. Opet vraćam na to, dakle, dokazivanje da je to bilo ilegalno ili ovako, onako potpuno svejedno što danas Putin radi, to je bilo 60 ili koliko godina ukrajinski teritorij. I unutar Sovjetskog saveza i Ukrajina je s tim izašla iz Sovjetskog saveza, na što su svi pristali, pa i Rusija. Dakle, to je po međunarodnom pravu ukrajinsko, ali i dio Jeruzalema je po međunarodnom pravu arapski, a nije izraelski, pa stvari izgledaju drukčije. Dakle, tu je, ja opet mislim, palestinski sukob doveo takozvani zapad u velike poteškoće i ja naprosto ne vidim kako će se oni iz toga izvući. Kako će naći jedno rješenje
koje na jednoj strani pokriva potrebe i na drugoj strani pokriva potrebe sukobljenih strana do minimalne mjere da pristanu barem na primjere. Ponavljam opet, po mojem uvjerenju, u Palestini nema drugog rješenja nego produljeno primjerje, tu mira decenijama još nema. Što se tiče Ukrajine i Rusije, tu je vjerojatno moguće naći neko rješenje, ali opet godine će trebati da se do toga dođe. I sad mene zanima samo jedna stvar, budući nisam ni patriot, ni militarist, koliko će ljudi još biti ubijeno, a bojim se još jako puno će biti ubijeno. Profesore, hvala puno. Bilo mi je zadovoljstvo. Vi ste bili na čelu ove hrvatske zaklade Soros. Znate, ona pežorativno Sorosu idi, a vi imate neku tezu da je to amerikaniziranje medija u Makedoniju nije dalo dobre rezultate. Evo, to sasvim za kraj. Da li paradigma otvoreno opštstvo koje Soros zagovara 30 godine, na kraju je pretvorena u neku paradigmu zatvorenog opštstva? Nije, ona nije otvoreno, društvo je trebalo omogućiti, ja sam uvijek govorio, propuh. Da ne bude ustajala atmosfera, da se živi otvoreno. I to nije uspjelo zato što je nacionalizam bio puno jači nego što su to shvaćali reformisti. Opet se radilo o tom pokušaju racionalnog. A ipak su svi ovi Jugosloveni ili djeca komunizma došli na čelu tih Sorosovih zaklada. Tako da tu malo baca neku sumnju, neku konspiraciju. Da li su Amerikanci preuzeli te strukture koje u stvari nisu mogli spasiti Jugoslaviju, a na kraju su trebali promovirati neki Sorosov model? Soros je počeo kupljati ljude 80-ih godina, krajem 80-ih, preko Sonje Licht, koja je bila prva osoba u Jugoslaviji koja je s njim kontaktirala. Ja sam ga poznao 88. godine kad je on pokušao ovo što se zove univerzitet Šorošev uspostaviti u Dubrovniku. Međutim, to nažalost nije uspjelo. Jugoslavenska vlast nije na vrijeme shvatila. Kad je Ante Marković shvatio da treba surađivati, već je bilo prekasno. Ja sam bio prvi predsjednik jugoslavenskog Šoroša, ali on zapravo nije ni počeo funkcionirati jer se Jugoslavija raspala, pa smo onda se podijelili po republikama. I tu su bili uglavnom ljudi, djeca iz nomenklature, uglavnom, s time da je situacija kada Sonja Licht i ja smo djeca ljudi koji nisu bili funkcionari Jugoslavije. Ovi drugi su uglavnom bili djeca funkcionara, ali to je bilo zato što drugi ljudi nisu imali koji su bili u stanju komunicirati. To su bili ljudi koji su znali jezike, koji su imali neku svijest o svijetu i tako dalje, i koji su se kao aktivisti već nekako, ili profesionalci, režiseri, pisci i tako dalje, u Jugoslaviji pokazali javno važnima. Zato se na te ljude Šoroš oslonio, a s druge strane Šoroš je bio čovjek koji je živio od toga da strašno brzo mijenja stavove. On je tako zaradio ogromne novce, jer je u burzi uljetao s jedne strane, drugu, kad su išli na lijevo, on je otišao na desno i tako dalje. On je bio čovjek koji nije trpio da se ide istim pravcem. On je stalno htio da se mijenja pravci. I to neki ljudi nisu. Ja sam relativno brzo izašao van jer mi se to nije sviđalo, drugi su ostali dulje. Nije bilo jasno što on hoće, osim nagrizati autoritarne poretke. I to je uspio, ali nije ih uspio dovesti u pitanje, su oni bili utemeljeni u emocijama, ne u raciju, a raciju uvijek gubi protiv emocija. Hvala puno, profesore. Molim. Bilo mi je zadovoljstvo. I meni, sve dobro.